भाई तुम्हें वेब सॉन्ग करना भाई देखी सा वीडियो को ताल तो ही फेंकिया मो गए 2022 ते 2023 वो जे कॉलेज तो मोबाइल mana ni rang rimani abo je maya khorok borok o video no naidi teisa apply khaimano hari sungta video di thalai tam sijak na legena gen naidi sagao sijak government of Tripura director of information technology ITI route Indranagar Agartala 799006 notification rikharo. It is hardly information to all the students who pursue final years undergraduate degree in academic year 2022-2023 in government institute in Tripura that the send me Mukhyamantri Yogayong Yojama special has been launched for the year 2022-2023 through MBS pattern link tongo habdi with the follow timeline mane timeline follow khai nok tabuk timeline ni sanayang oro sai kana rikha 2022 to 2023 wo je mobile mana nei je from rok joma rele mani abono tei je mobile ni rang maya rok last year tongnai rok borok teisa apply khaimano time limit for online application 2 tarik 7 2024 nisimi 2 tarik 8 2024 jora Roman 2 sijak tungo verification approval by college institute university Etorovuli 2 tarik 7 2024 to 16 tarik 8 2024 te 3 number to prevent passing state level Etorovuri 2 tarik 7 2024 to 30 tarik 8 2024 ina rong tamno na sing tong dari pa thangai ongo online ti form fill up khai jomar di dari nong ni document rok mobile ni rang mana hangai ina rok tam document ina nang nong ni photo te valid GST invoice of the mobile phone ni final year mark sheet final year ni nong ni mark sheet te applicant bank passbook or bank account document bank account passbook nangnai nong bank ni te ration card asuk no o 5 tarik no norok apply thanai nong ni rang habnai ke tamno na singtong dari thangai khaji ngai tona hambai mo hai video na jam bagi channel no subscribe ka tondi